Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Chantal, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ado ti bisyo ni Philip, ngam kunak no nagbalbaliwen, ta nagkalaysa kamin, kanadamatan maysa nga anak mi, ngam nagkamaliak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Chantal, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nempagagsapam, Chantal. Kumusta nga titurog mo? Nasaya at mat. Nga mariknak nga kakapsutak pailaang. Gapo iti panagpasngay ko. Naimbaglaang ang tadanin anang amang awawir kini baby. Anya ti kahit mo si Danta? Tasyak pala tagloto. Oray anya ditan. Basta di adda ko masabaw na. O sige. Mabitlayan nga rod Tamapanak gumatang di takaabay ta Teresina. Mabiit lang ang Philip. Apay ka di. Agyaman ako nekan ka. Para itan niya. Para iti pa na nga si kasong kanya. Si Kamat. Awan na nyaman na. O alaing kangarutan. Katriingan nakto inton nakalutukan. Sana bale. Siyak tumanti agluto inton mayatan tiriknak. Ni baby ngay nanang. Pinaturog ko iji silid ko. Naturog kayo kumamatan Amok anabanog kayo anagawawir. Okay lang anak ko. Nakaturog akmot iti rabi Aywanan nyo kumamati sa lunat yu ananang. Hindi ka agdanag. Maturog ak to inton madamdama. Daitag pa'y dayti kurtina tayo. Ni gayang Philip nanang. Rimor ka di. Saan mo't anak ko? Aday di paglalabaan. Adaya masapol mo. Awan matkit di. Nasa ludsod ko laang. Aywan gayam. Mangan kamutan. Imuna kamin anangan itay. Saan kan arin neeng tanaimas mo't ngamin titurog mo? Saan ko pa'y amarik na tibisin ko nanang? Ne, kasano asaan kat alas 12 mo't tan? Nanganak mo't itagsapa. Madamdaman tulaangan nanang. Naimbag arabiim, Chantal. Kumusta kan? Mayat mat, friend. Apay nga may kapailaan dito balay katrabiin. Inyag ko lang dagito ginatang ko aprutas para kan ka. Ay na, nagadumatan. Wen tapno daras pumiksa ka. Nasaya at akon, friend. Madlaw asaan, friend. Di kan aglibak. Tauray ibagam amayatan teriknam. Madlaw ko asaan pay. Kita ang manda kita matam. Madlaw, anapuyatan ka manin. Gagangay na friend. Tag-tag-tagibi akit nga rod. Kan first time ko. Naimbagkit di ata daninanang at umultulong kanya. Nakasat ka unay, friend. Tada pa'y ninanang mo katulungam. Pudnot ako nam, friend. Aywan gayam. Umakarak iti pagtrabahuan. Ha? Apay? Nagbabangamin ti rate iti sigod a pagtrabahuan ta? Ano kayat mo? Sumurot ka kanyak. Ngam sakbay day ta? Masapul nga agpapigsa ka pa Ni, nakapalas ka mat, Philip. Sa dino ti papanam. Iti ayan ti gayam ko. At da ka no papanan mi. Sana bali? Tagawid ak tumutla dagos. Ngam, sino nga timang bantay kini baby? At damot ni nana nga. Isupay laang tagaw-awer. Kunak man no nagbalbaliw kan. Saan ngayon naman ti papanan mi? Sungawan ti rumbang nga pagdanagam. Sigurado ka? Wen, Chantal. Ala, agpakada ka nga rod kininanang. Tapno am muna arumor ka. Saanan? Nagpakadak matengkan ka. Si kanto lang, ti mangibagakan ko ana.
Kaslaawan mo't ni Philip iji si Ledyo, anak ko. Remor, nanang. Sa dino tinapanan na. Adda ka nun napatag apa pananda iti gayam na. Di na imbagakan ka no sa dino. Saan mat, nanang? Ay, bantayam day ta Philip, Chantal. Amangan mo't no pudno dagiti madamdamag ko may papankan kwa na. Ha? Nga niya, nanang. Kwa. Nanang, ibagayo ko makanya. Ti kayat ko asawan. Bantayam anasaya at ni Philip, taamangan mo't no addan kalukwan ngar aramiden na. Awan met siguro, nanang. Ay, di tay laam mo, Chantal. Nakaluto ako na iti pangrabyan tayo, Chantal. Umuna kayo na mga nanang. Urayak ni Philip. Sigurado asaan pa'y anangan day chay. Di pa'y lasimbang pat katanyat urasan. Kay paspas ngay mulaang iti anak yo, kastakit inter aramiden na. Ay, no sa anak la maasyan kan ka, nagawid ako iti balay. Nanang, awan ti mga awerkin ni baby no agawid kayo. Sapay agkakapsutak pa'y laang. Day tangarod kat, agkakapsot ka pa'y laang, ngam sa dinaw tayan ni Philip, at day iti balay tigayim na. Nakita yu ayama, tapno kastat ibagayo, nanang. No ibagak anakitak ida, mamati ka kadikanyak. Sana bale. Kasaritak tuinton sumangpuat, nanang. Nasaysaya at pay. Diyakon magustuhan day tangar aramiden na kan ka. Kasanulaang no anak ditoy. Asino nga iti mga sikaso kada kayo iti anak mo? Saan kayo kuman nga agungat, nanang? Kasano kumaadyak makapungtot iti kastangar aramiden ti asawam? Uray asino mo't nga inaa, anak ko. Naimbag tanalagip mo pa'y tinagawit, Philip. Alas 7 itagsapa. Di nagsirmunan. Kayat ko tagina na. Sa dino tinapnapanam. Di mon saludsudan no sa dino tinapanak. Di mo ibaga abarmanan tinapanam. Sumartin ka man! Agasam ta si kapay ti makaung. Hoy! Di mo pigsaan ta sa uma. Tama nga numangag ni nanang mo. Kat siyak tumanang titakas. Nawan dakas nga naramid mo. Apay adi mo ibaga no sa dino tinagapwam. Masapol pa'y ngamin aya amaamuam ti amin. Nagdakal tinagbaliwam, Philip. Kanayon ka arumwar. Katrabiin no agawid ka. Agsapa pa yan no daduma. Dakas aya no aging joyakmat, ha? Ilugar mo kumamot Itapay nga adan anak ta. Kastakit din ter aramidam. Sumartin kan! Sungpatampay nga mo na ti saludsod ko. No kayat mo asmardangag. Kayat mo amaamuan no sa dino tinapanak, ha? Sige, ijay baray ti barkadak. Nagiinom kami manan. Itatamumon. Mabalin ka din ti aginana, ha? Nanang, mabalin yun ti agawid ije balay yo. 5 abulan yun dito'y balay mi. Sigurado ka kade, anak ko. Nanang, kabailak mo ti agluto kan aglaba. Alanga rod, no kasta ti kunam. Sigurado ang mailiwan ni tatang kada kayo. Kan adun tumanan ti ipagatang na kanyak inton agawid Ikan kayo iti kwarta paggatang yun, nanang. Ay, saanan, anak ko? Sana mabalin nga awan itad ko kada kayo, nanang. Dakil tinaitulong nyo kada kami. Sa anak mo't adumaw daw at iti kasukat ti tulong ko, anak ko. Uray saan, nanang. Mangtudaklat na. At dapay mo't nabati iti savings ko. Ay kat, agyaman nakarod ano kasta, anak ko. Nagawid mo't gaya man ni nanang. Itay agsapa. Kasta ka di. Iso asikapay lang ti agaw awerkin ni baby tagluto ak. Sika na. Una yan. Anya nga itaramidam. Day off mo mat ita. Saan ka di? Di off ko ita. Kahit asawan da ita. Aginanagmat. Kasano akmat ngay? Ay kat ano sama. Sika nga ron ti babae. Anya? Ay, si ka nga rin tagluto. Saan? Sika tagluto. Philip, nakaluto akon. Agriing kan tamangan kan. Kumunakan. Saan nagpay mo tamabisin ha? Di ba't yan naglayangan iti makan? Adda ka di parikot? Awan. Napanugak lang.
Saan ka matakas tayo di, Philip? Saan ka na siguro, Anay Roma? Aywan gayam, mapantayo ko mamakimisa inton bigat. Nabayag nga minan asaan tayo anapan na kimismisa. Busy ak. Sige, doa kamin to lang arudan kini baby. Saan kayo mapan? Ni, apay asaan? Anya ko mataramido mi jay? Mapan kag parem? Anya kamutan, Philip. Mano abulanan asa anak arimrimwar. Kayat mo man wano saan. Mapan kami makimisa inton bigat. Naimbag nga agsapam, Philip. Apa anak kapalalas ka? Naibagakmat kan ka. Amapan kami makimisa ita. Asino tinang ibagakan ka, mabalin mo ti Romar? Ay na, sa anak abalod, Philip. Asino nga ron, ti mga awir itanak ta? Itugot ko ni baby, tapno awan ti makunam. Akas ta, ti kaus mo. Awan matdakas na. So katam day ta, no kayat mo ti mapan. Jak magustuhan day ta kaus mo. Anya, kat no awan mat ti makitak ama di iti kawis ko. Naka-off shoulder laang mat. Inkag pelas, tano saan, awan ti rumrumwar. Anya nga rod ti kayat mo nga usarak. Kayat mo kadi nga group rupa ak alos siyang amapan makimisa. Mapan ka iji simbaan, tapno agparem, ha? Agpaaram mat asasawam. Sumargang ka man dita, Philip. Si kamot na masabat ko, Chantal. Papanam. Mapan kami makimisa. Apay ka diri ko. Ni Philip ngay. Saan ka di mat amapan? Di na kayat. Dandan ni di na kami paikit di palubusan ah. Kasta ka di? Juan. Kaslada kayat mo nga ibaga kanyak ari ko. Kuwa, Chantal. Saan na kumagurguraan? No italaang nga ibagakan ka. Ti anya. Makunkunsin siya ak unay. Iso nga ibagakon kan ka. Ay niya ti kayat mo asawan. Adda babae ni Philip. Nagpakpakaasi kanya nga ilimod mi. Ang saan na nakabalan ti konsensyak. Sana po na dait ari ko. Addakan ka numamati ka wano saan, Chantal. Basta tinapatag, naibagakan ka ti pudno. Apay nga ita kayo laeng, ha? Anyat orasan? Alaunan iti malam. Kalkalpas lang ang timisa. Sa maysa, pila ijay pagluganan. Ti ko namkit eh. Adda sa bali akasin sinarak mo. Una yun dahil pa nagpampanunot mo, Philip. Kasano kung mga adda sa bali akasin narak ko? Kat amumat ngayon tugot ko ti anak ta. Anyang iti amok. Naglaing ka nga gilimod saan ka di? No awan tinasaya at ng ibagam. Aglisi ka dita. Takayat kun taginan na. Garang-gandyang ka, babae. Mangmangag mo ka di ti bagbagam, Philip. Adda ka di ebidensyang agumarampangak. Sige man. Ammo kung day nga style mo. Di ka naglibak. Di nakpagpanunutan iti kasta. Adda ka di nakitam akabit ko. Nodda. Sige. Ingkaguyudan te pakitam kanyak. Jak kayat apag suspet sa anak. Tawan dakas nga aramida. Apay nga dabra dito drawer ni Philip. Awan ba't ti kastoy abrak? Chantal. Alyetar aramidem dito working table ko, ha? Sikat irumbang apag salud-sodak, Philip. Apay nga dabra dito drawer mo. Awan ti kastoy abrak. Agpudno ka man kanyak, Philip. Kukwa ka di daytoy ti babaem. Asino nga mintin ang ibaga apakibiyangam da kita, ha? Apay adi mo sumbatan ti saludsod ko. Asino ti akin kukway ti daytoy abra. Ibagam no di mo kayat apo orak. Bra ni Roxanne dayta. Oh, naragsakan, ha? Makitam dayta. Si kagayam ti dadakas nga ramid na. Nagpuskol taropam. Taipasam kanyak ti aramid mo. Imbag pa ni Roxanne. Tamaitid na ti kayat ko. Sa maysa, napimpintas nga medisi ka. No kasta nga ron. Agsinatan.
Pumanaw kan dito'y balay! No isuti ko nam! Pumanawa ka talaga! Sana bali! Adumat ti kwarta ni Roxanne! Kat, kumusta ka, friend? Ay na, friend, saan ba't amasampol nga umay ka dito'y balay? Madanagan kami nga rod kan ka. Kaya't may kinikristal ti umay dito, ngam duty na nga minita. Isuasan na ka umay. Anya ti mapaspasama kaya? Pimanawan ni Philip dito'y balay, friend. Anya? Apay? Pinapanaw ko, tadda babae na. Agasam, inyawid na pa'y tibra ti kabit na. Ay, una yan ti kasta. Nalabasan, iso asaan akong nagpangadwa ng papanaw kan kwa na. Kat, kasano nga iti anak yo? O di aywa anak lata. Kabailak apadakkalin ti anak ni, nga uray awan tulong na. Amo ka din ni Auntie Christy ti may papaniti da ito'y? Saan pa'y, friend? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibagakan kwa na. Nasaysaya at matlaang no ibagam kan kuan ha. Iti kasta, matulungan na ka. Manulaang nga aldaw, sipod pimanawak dito'y balayo. Nagsina kayo matgaya man kan ni Philip. At da babae ni Philip na nang iso ang pinapanaw ko. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Adda talaga palimod da dya Philip. Huwag nga rod na nang. No apay adyak nadlawad akos. Kat, sa dino nga rod ti ayan na itan. Diyak ka mo na nang. Agsublin tumot laang dayjay, inton makaamires. Uray saanan na nang. Anak, laglagi po nga adda anak yo. Amang namnama kada kayo adadakkel na. Iso asapay lakuma. Tagsublin tumot laang ti asawam. Iti denayo nga agina. May natawan tinapalabas nga maging gaita saan lataan nagpakpakita ni Philip kada kami nga agina, Mr. Lonely. Kadyak amo no agsublipay wenno sanen. Pagyamanak laangan taadda dagiti naganak ken gagayem ko at tumultulong kanyak. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Chantal. Pagayam Chantal, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Sakbay kuma anak ikalay sa kay ti asawam kat inamiris mo pa anaimbag no talaga mo't lang anasingpat napudno kan responsable a lalaki tanarigat ti makikalay sa nga iti udi na panagsina ti tungpal na kat palagip met daytoy kadag iti addaanan iti asawa ipamaysayo kuma ti matangyo kan pammatagyo iti pamilyayo sapulan yo ti ragsakyo iti asawa yo saan ket nga iti sabali. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Chantal at taga-probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaditi direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.